Maya payabak po, atyuta na kim Biyernes, ning kadwa ng pulutadwan Domingo, ning karaniwan na panahon. Antimurin, pagmasusyan tayo ing kapiesta ning Birhen la Konsolasyon. Idawon tayo iting Santa Misa, bilang kapurian at kapasalamatan king Ginoo. Yabe tala ka rin panalangin tamo, di hanggang doktor, nurses, at sablang frontliners, mabilo gayato, alilingap at magmalasakit kay katamo. Antimurin, di hanggang masakit at miapektuano kaniting pandemya, ing kumayap na lasanang malalagwa. Iabe tala naman kaniting panalangin tamo, ding kapasalamatan, daring maging sponsor, kaniting kapat ng Aldono Binamas, para kang Apong San Nicolas de Tolentino. The family of the late Jose and Consuelo Vitug, Mr. and Mrs. Boy and Bebot Dabu and family, Mr. and Mrs. Diosdado Dampil and family, Anita Marquez and family, Mrs. Afric Yap and family, Mr. and Mrs. Bot and M. Paule and family, Mr. and Mrs. Dong Lingad and family, Mr. Jeric and Regine Hebusion and family, Mr. and Mrs. Jesus and Shirley Vitug and family, Nimpa Miguel and family. Antimurin parang kapasalamatan dari Ray and Irene Alvis and family, Felayog, MedSave Pharmacy, din kay katamong offerers, Purok 4. Magdawon kapasalamatan, kambeda rin karelang pamilya, para king Birhen de los Remedios at Santo Cristo del Perdon, Rico and Lou Kalilong, Jenny Chan, for successful operation. Para king birthday blessings dari, Doktora Miguela Leleng Santiago, Diosdado Santiago, Mario Nicolay Paule, William Sagad. Para king special intentions ng Sister Yoli Pineda, kambeda rin kayang pamilya, kim Pami Parangal, kim Birhen la Konsolasyon, para king kapag masusyan ng Aldo, di kayang kapiestan. Para king safe travel dari Enric, Elise, and Christian Henderson. Para king special intentions dari kambeda rin karelang pamilya, Mr. Rodolfo and Vice Governor Lilia G. Pineda, Governor Dennis and Yoli Pineda, Board Member Mylene Pineda Cayabyab, Mayora Esmeralda G. Pineda, Mauro Bitug, Mr. and Mrs. Darwin Kapati, Miles Asuncion, Ralph Lawrence Layog. Para king malagwang kapaldanan dari, Bienvenido Ducot Jr., Patricio Pareñas Jr., Carlos Malyari, Linda Di Malanta, Carlos Filio, Danilo Lingad, Agustin Nelson Vitug, Leonora Dizon, Bernadette Lim, Maria Cristina Aromin, Apolinario and Amor Gregorio, Elizabeth Guerrero, Amado, Purita Bolante, Risbert Jan Gozum, Consuelo Mendoza. Ganakantala naman ting kaladwada rin kapatad tamong mayang unabye, Joseph Bautista, Antonina Alvarez, Belen Miguel, Emigdio Lingad, Joseph Santiago, Abigail Uban, Agustin Zita, Benjamin Malit, Jesus Morales Sr., Francisca Manasan, Emerenciana Volpango, Among Herwin Bulawon, Among Rustico Cuevas, Among Larry Sarmiento,
Among Francisco Lansang, Among Nestor Tayag Jr., Archbishop Oscar Cruz, Joseph Manahan, Jake Dane Ramos, Christian Efren Manlapas, Manuel Santiago, Renato Leonardo, Noli and Ofelia Paule, Jose and Petronilla de Guzman, June Santos para kayang 9th day, Avelino Santos Sr., Eduardo Roncal, at ding maldang kaladwak yung purgatorio, lalong-lalo na detang ala ng makaganaka karela. Salamat sa samba, Maria. Ilagyan paampo ng anak, paning banal na Espiritu. Amen. Yung grasya at kapayapan kinataya sa Kristo, lugod ng Diyos, sa ating pamisan metong kong banal na Espiritu, mantabi kay kayungan. At keka antimurin. Kapatan siya tala ng kaya katang kasalanan, ban karapat dapat talang pagmasusyan, dating banal na misteryo. Ikang may bulalag karing makasalikod ng parasan ding sablang tao, Ginoo pakadulo. Ginoo pakalulo. Ikang dinatang banmiganap karing batas, Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ikan kaya kaming santungan, king oras ning kaligaligan, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. In Diyos may payang tuto, pakadulwa na katamo at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idara na katasan na king bilang angga. Amen. Manalangin tamo. O Diyos ay paming mapamakadulo, palibataning sablang tula, kampening malinis sa konsensya. Matula miyang parangalan, ingwa na Birhen Maria, antimong induning masampat atula. Alangalang king pakadulo mo, pangaintuliran may sanang miyagum kaya, king tulang alanganga ka rin banwa. Itiyadon may king kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Pablo, Corinto, Corinto. Sukat yu kaming tunggen talasuyo ng Kristo at mipanibalan karin liham ng katutuan ng Diyos. Metong ya ing bagay mayayawad kintawong mamahala. Yapin ing maging tapat yasa. Alang nanuman ka na ako ingatulan nyo ko king piyo kuman. Uling nga kuman kay atulan ing kanakong sarili. Malinis ko konsensyo, dapat naburing sabyan dito king alakong kakulangan. Ing ginu ya ing matul kanako. Inya kayo sukat mamatul kanino man, bayo miras ing oras. Manaya kayo, ang gaking panyatang naning ginu, amonye kamasalan, karing mga lalamalihim, at mibulalag, king makasalikot dang parasan,
ding sablang tao. Kanita na tanggapan king Diyos, ning balang katao, ing kapuryan, ama ngayon tulid kayo. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Ing kaligtasan ding taong makatuliran, king Ginoo manibatan. Ing kaligtasan din taong makatuliran, king Ginoo manibatan. Magtiwala ka king Ginoo at dapat kang mayap. Bampayapa kang manuknangan king labuad. King Ginoo panintunan ing tula aburimu at kayang pagkalub kapag nasan ding kaya kang puso. Ing kaligtasan din taong makatuliran, king Ginoo manibatan. Ipagkatiwala mo imbye mo king Ginoo. Manalig ka kayo at saupan ako. Bakit nang maslog ing kayapan mo at ing kaya kang katuliran anti ingaldoning kaugtuan. Ing kaligtasan din taong makatuliran, king Ginoo manibatan. Marawak kaya kang payinggulutan, ating mayap kaya kang daptan. Ban manatili kang ating tuknangan, uling kaluguraning Ginoo ing katuliran. Inya ding taong tapat kayo, kapilan man enala payinggulutan. Dapat lahiring darapat dewakan, kaya lang wakasan. Ing kaligtasan din taong makatuliran, king Ginoo manibatan. Ing kaligtasan ding taong makatuliran, king Ginoo manibatan. Ya ing karelang santungan, king oras ning kaligtasan. Sa upanala ning Ginoo at iligtas, ikabos na lo karinggamat ding taong marawak, uling ing Ginoo, yang pagsantungan da. Ing kaligtasan din taong makatuliran, king Ginoo manibatan. Parangalantaya po ing maya pabalita. Sabi kong manaya king Ginoo, uling panaligan ko, itang penga ko na. Alleluia. Yung ginamanatili kaya kayo, At keka ang timurin. pamihipas siya king maya pabalita, agpangkang Lukas. Ligaya keka o Ginoo. Nga ring may pinanatao kang Jesus. Parati lang magayuno ang panmanalangin ding alagad ng Juan at ang timurin ding alagad ding Pariseo. Dapat ding alagad mo elang mangiling king pamangan at pamaninom. Nga nang may kibatesos karela. Isipin nyo kaya ring bisita king kasalan makapagayuno la kabang kaya bere pa yung lalaking kakasal. Agyang makanano walila. Dapat datanging oras ami kawanin e karela yung lalaking kakasal at kanitala pa mo makapagayuno. Salita niya ng mga Yesus karela iting talimhaga nga na. Alang tawong kakuwang kapiraso king bayong tela, baneng panagpi king lumang imalan. Nung daptana iti, kapiraso na ing imalan ning bayo, at iting kapirasong telang bayo, ay yamibage king luma. Alam mo namang tawong maglulan bayong alak, karing lawon alulanan, ame gawa king balat animal. Nung daptana iti, ingala kabayo at dasanala ring lawon alulanan at may gusto mo yung alak at yung lulanan mga dasla. Sukat ilulan ng bayong alak karing bayong lulanan
agewa, king balat ay animal. E naburining ninuman ng bayong alak, kay bat ng may kainom, king lumang alak. King lumang alak, manyaman, kaysa king bayo. Mayap ng balita ng kayakatang kaligtasan. Kapuriang keka o Kristo. Ganingal dong iti pag masusyan tayo yung fiesta ng La Consolacion, no? Señora de La Consolacion, Our Lady of Consolation. Ingin duning masampat atula, yung ginamit tayong salitang masampat atula, no? Ingin duning masampat atula. Induning masampat atula, ang muna nang sabihan, ing masampat atula, aliway Maria, nune ing dadalana, yapin ni Jesus. Yung Maria yapin tagapagdala, king tula, no? Karing sablang malungkot, karing sablang magpaldas, karing sablang maliligalig, no? Yung Maria, iyang tagapagdala, king tula. At yung dadala ng tula, alang aliwa, yapin ni Jesus. So, muntaya pa mo rin kang Jesus, ing kabaldugan ng Maria. Dugpaya pa mo rin kang Jesus. Suling, Maria, may kakabaldugan ng Biena, uli ning gelingana, uli na ning kabanalana, no? Nune uling meging indune, ning kakatamong talapanatbos. At yung kayakatang talapanatbos, yung magdalang kaganapan na tula, busal na ning dus at kasakitan, at inawuna, alang-alang kayakatamo. Lawantamo, kapamilatan ng Ebanghelyong may basang ini. Nung dimdam yung may masamas, no, tungkol ya keng karing kaugalian, tungkol ya karing kaugalian. Kaugalian tungkol king muna, kaugalian tungkol king pamagayuno. Diya kasing kitang da kayo. Di nga lagad ng Juan Bautista, ang puwanting alagad na ring Fariseo, ela patugot magayuno. Di nga lagad mo naman, ela patugot makipagan, ang pang maglasing. Na ano ita, ngara. Uling, supposed to be, Jesus yung mong larawan ng kabanalan, yung larawan ng kaganapan ng batas. Potang suryan tayo, ining Ebanghelyo ngayon, munang dili, nanong dahilan nuwari, ot magayuno la ring tao. Munang diling dahilan ot magayuno la, iya pinandit ng pamagpaldas, ng ating mete, so meto nga sangkap ng karelang pa. Itamo mo, magpaldas tamo, magsulod tamong matuling ay malan, no? Kaya katang kaugalian. Ila naman, tanda ng karelang pa magpaldas, iya pinitang magayuno la, magfasting la. Iya piniting meto nga tanda ng karelang pa magpaldas. Kadua, ot magayuno la rin tao, potang sisi silang kasalanan, tanda ng pamanising kasalanan, magayuno la rin tao. At yung katlo, magayuno la rin tao, ban pagsadyan at pabilisan ing panyatang na ning Mesiyas. Ban pagsadyan at pabilisan ing panyatang na ning Mesiyas. No? Nya, o ba't magayuno la rin Fariseo? Kingalang kadahilanan, basta't magayuno la. Baluta naman, no? Karingalawang kasulatan na deneng Pariseo particular, magayuno la anting pamagparangalan. Ela magayuno dahil darening atlong pakining pamagayuno, basta't magayuno la, balang magparangalan. Ban kanita ring taong manakit karela potang magayuno la, ay kabanala na magayuno ya, no? Ay tutuparan na laring batas ang gyange kailangan na uling magayuno ya. So gagawan day ni para pagparangalan. Di na namang alagad ng Juan, tanda ng tamo, Juan Bautista, no? Juan na maminyag, yung tagapagsadya, king panyatang naning tagapagligtas.
So more or less, inagyag nala, din kayang alagad ng wan, amaminyag, ban magayuno, anting pamagsadya, king panyatang na, ning tagapagligtas. Ila at ilang dahilan. Huling agpang mismo king panaral na something great will happen nga ng John the Baptist. Something great will happen and they're preparing for this great day. What is that great day? Yay pining pangabait na at panyatang na ning tagapagligtas. So they have a reason to fast, no? Panyatang na. Ngini, nanong pekibat ng Jesus? No? Nanong pekibat ng Jesus? Ginamit niya itang image rin na ning kasalan. Nga na, alang tawong, what do you call this? Isipan nyo, kaya nga na, ring bisita ng kasalan, makapagayunula, kabang atsuyo pa yung lalaking kakasal. No? Halimbawa kayo, inakadakong makipagkasal. No? Siyempre, pat siya makipagkasal ka, but sabihin pakipangan ka, sangkap nening kasalan, yung pamakipangan. Kaya ba't patanga ka na kaning mena, o Joanna, mangana ka, makasanda ng pamangan. Ay nga, no, magayon ako kasi pwedeng mangan. Nanong panandaman mo, no? May siguro sagapan, ne. Di paning maya pa yun, eh. Timimin tayo kining kay, no, ano yung kining, mamor maya mo. Yan, may bayang makipagkasal, kay batay bisang mangan. Siguro sagapan, men, eh. Magkukunwariya, no? Magkukunwariya. So nga na, makipanganya, kawari, mangan nga na, kabang at suyo pa yung kabang kasulungsunganan ng celebration, kamangan nga na, no? Baloyo, ining image rin na ng kasalan. Even in the Old Testament, marales na yung kagamitan ding talasulat king matwang tipan, lalarawan ding kasalan, antimong pamisan metong ning Diyos, ampon ning tao. Pamisan metong ning Diyos, ampon ning tao. Ing kasunduan ning Diyos, ampon ning Israel. Yapin niya ning lalarawan na ning kasalan. Maralas siyang magagamit nung mamasa kayong Biblia. In the Old Testament, maralas siyang gagamitan ng imagery na ning kasal. Ing pamisan metong ning Diyos, ampon ning tao, ing karelang kasunduan, the covenant between God and Yahweh. I mean, between God and Israel. Between Yahweh and Israel. Bibili detang imagery na, no? Ning kasalan. Wala mo, pining pamisan metong. Ngini, kitang kang San Lucas, lerawane, ing pasibayo, ining kasalan, ginamit ning kasalan, banilarawan ing pamisan metong ng Jesus, ampon ning bayong balayan, ing covenant between Jesus and the new Christian community, and ing bayong balayana ning Diyos, no? At kaniting imagery, Jesus, pining Mesiya, pining panenayan, tsuya. Nanong dahilan para magayunula? Ing panenayan da atsuya. Potang makone nga na kanita kayo magayuno. Na kapilan niya mako, potang magbalik ang pasibayo kang higpana, kay baan ng gimpanan, ing kayang misyon. Potang alanayo, kanita, magayuno kayong pasibayo. Magayuno kayo, bayong pagsadyan, ing panyatang ng pasibayo. Because the Son of God is coming again at the last day, no? Para aldoning pamanukom, magbalik ang pasibayo. At kanita nga na, magayuno na ko na naman. Pero this time, there is no reason para magayuno kayo, ulinging pagsadyan nyo, at tsuya kaya beyo. So, o ining meto nga pamaglarawan, ning bayong kaisipan, at dadalan ng Jesus, ning bayong panugali. Again, gagamitan tayo itang salitang, ing bayong pamibiyebye, ing bayong aske, ning pamibiyebye. Kay ba't kanita tiro ng Jesus, palalam na itang kasebya na ita, niyang ginamit ni ining talimhaga. Talimhaga ning bayong tela, ampo yung lumang tela, na
may nga na, what do you call this? Eka kumang kapirasong tela, ning bayong tela, at kay ba't panagpime, keng lumang tela. Masayang ya mo, uling elamiyak ma, ela pareho kule, lunto lang manong. So, patsegewa mo ita, sinirami bayong tela, at kay batining lumang tela, siraya pa mo rin, alang milyari nga na. Kay bat, eka nga na mamiling alak, bayong alak, king lumang lulanan. Kasi nung biliming bayong alak, king lumang lulanan, potanging bayong alak, tumwa, potang itang espiritu ning alak, talagang mag-mature na, nga na, madasing lumang lulanan. At may sayanging alak, may sayanging lulanan. Dapat nga na, bayong alak, bayong lulanan. Nang rin ang sabihan na Jesus Kenny. Yung rin ang sabihan na Jesus Kenny, pinitang, Jesus magdalayang bayong kaisipan, bayong pamibiyebye. Namangay tulid ang tiningya magdalayang bayong pamibiyebye, bayong aske ning pamibiyebye, dapat ding tao magbayula at miyakmala keng parasan ng Jesus. Anong ali, dining tao nga rin era aintindihan ing sablang panaral ng Jesus. Halimbawa, misa nila ring tao king batas sa eye for an eye, tooth for a tooth, gantiyan. Yung pining matuang kautusan kanita yan. No? Nung may kasala yung tao, may parusan niya agpangkitang kasalanan na. O hindi na tangi Jesus, na nung panaral na, patawaran mo lang 70 chapito, ding may kasala keka. Yung pining panaral na ito. Nung besibas da kan bato, basibasan meng tinape. Yung pining panaral na ito. Nung bisa kang kumababye, magdawon kang biye. Nung ninumaning magligtas king biyena, mawalaya keya. Dapat ninumaning miwala king biyena, alang-alang ka na ako, akit na iti. Ilapin din na rin ba yung aske ning pamibiyebye? At din yung taong din erahin din dyan, uling elabisang magbayo, karing-karelang tradisyon, karing-karelang batas, era buring isakripisyo. Anya pingkit ang taulindaki ng Ebanghelyu nga na, naburi ning ninuma ning bayong alak, kay ba't nang may kainom king lumang alak. Ing lumang alak may nyaman kaysa king bayo. Nga nawari, ita nga kasanayan mo na, uling sanena ka. King nanumang kaugalyan na gagawan mo, sanena ka. Mo na buring ibayo. Uling anything that introduces changes, siguradong makaligalig. Siguradong makaligalig. Babi confusion king tao. Payapa na laketang lumang panugali, kanita na lang mo ngara. Kanita na mo. Kalupan na yung panaral ng Jesus. Tungkol keng kapatawaran. Denin tao misa nila king gantiyan. No, bisa ketang kapatawaran. Uling misa nila ketang gantiyan. No? Misa nila ketang magligtas biye. No? Kesa ketang magdawon biye. Uling magdawon kang biye. Ay my God, masakit, sakripisyo. Isakripisyo mo yung sarili mo. Alang-alang ka rin aliwa. Ay makanya na klaseng kaisipan kanta. Isakripisyo mo yung sarili mo para kay sarili mo. Pero isakripisyo mo yung sarili mo para ka rin aliwa. Ay that's something kay, para karela. Kahit panahon na ita, makausto. Erag yung isipan ita. Erag yung ibayo. Nyapin, uling erag yung ibayo, anya eratikyan. Eratikyan. Hanggang yan yung panahon na iti. Makanyan pa mo rin yung malilyari kaya katamo. No? Itang luma tamong panugali, yang pipili tamo. Itang kaya katamong lumang akasanayan, yang pipili tamo. Etamo buring tukyan, itang panugaling adwa ng Jesus kaya katamo. At iniyang magdalang tula kaya katamo. Ining panaral ng Jesus ini, yang tunay magdalang tula, yang tunay magdalang kaayusan kaya katamo,
yang tunay magdalang kapayapan kay katamo, nung yang tukyan tamo mo. Pero ulining, akasanayan tana, itang bagay luma, ayan naman talagang magdalang tula king tao, magdalang pansamantalang tula king tao, yang kay katamong akasanayan. At siyang pipili tamo, anyapin, itang dadala ng tulang Jesus, etaya panamdaman, uling etaya balong panalakaran. Etaya balong panalakaran. Nyapin, okay, dinig kaya katang tradisyon, okay mo, nung makaustula. Istong kahit na ating tradisyon na kulang, as I begin in tradition, halimbawa, siguro naman nila may offend. Ba, tuturo ko lang mo naman. Deng tao apalit, in karelang tradisyon, yapining patse fiesta, pagpiestan de San Pedro. Okay? Yapining June 29. June 29, pagpiestan de San Pedro. Potang ibuklat me, keng liturhiya, ing fiesta ng San Pedro, ampong San Pablo. Isan Pedro at inyang makasariling fiesta. Isan Pablo at inyang makasariling fiesta. Dapat ining June 29, kapiesta ng San Pedro, ampopai, San Pablo. Ining pa-fiesta na ini, it was intentional by the church. At inyang dahilan ng Santa Iglesia. At inyang malalama dahilan. Uling din ng adwang areni, ilaring meging matibe poste, no? Matibe haligi, ning kakatamong kasalpantayanan. San Pedro, ang popay San Pablo. Ilaring peka talagang menaral, karing pagano, San Pablo. Karing Hudyong Kristiyano, San Pedro, iyang penalakaran. No? At San Pedro yung meging pamuntok ding sablang apostol ning Ginoo. At ngayon, ing Santa Iglesia, kilala na ing obrara. Dining adwa. Anya pining fiesta, San Pedro, ampong San Pablo. O na yung uling akasanayan de, itang San Pedro mo, eraya tanggap, ing kapag masusyan, o eraya tanggap, ing lagyong parokyang San Pedro, ampong San Pablo. Dining kaya katang tradisyon, they may not be wrong, but they may be lacking. Ganap king pamaglarawan. Dakal-dakal dining tradisyon na rin impegumpisanda, itamong akasanayan dang gagawan. Na po rin sabihin ng bagay akasanayan mo, hanggang maliya, i-perpetuate me. Dapat pinsana, nung balo mo nga tinyang mali, after so many years, ning pamagaral, nung dapat may ngalilan, ibili may kitang gusto. Kapag masusyan kang San Pedro, no, anting fiestara, mali, but it is something lacking. Tama sabihan maliya, but it is something lacking. Uling yung tunay fiesta ng 29, pag masusyan, liturgically, universally, with actually atin yung sariling tradisyon, ining adwa nga rin kapag masusyan. Atin yung ancient tradition ababasihan. Atin yung ancient tradition ababasihan. Nya nung talagang pitutuliran mo na kapag ing parokya, dapat siyang mayawos San Pedro at San Pablo. Uling yung piestara, San Pedro, ampoy San Pablo. But they will not accept that because of their akasanayan. Pipili ditang akasanayan. No? Aliway itang nanoy itang dapat. At ining maralas tamong pamagkamali. Potang dining kaya katang akasanayan, ang ining kelambatan ikita mo ing karelang kamalyan o kakulangan, talaburing larinan. Uling akasanayan tana, itang kaya katamong, itang kaya katamong akasanayan, yang pipili tamo, kaya katamong sarili. Kalupa na naman, ngayon panahon na ito, no? Potang maralastang may pagkwento kareng mga tuwa. Deng mga tuwa, at ilang sariling karanasan. Deng kaya na kan ngeni, at ilang sariling karanasan. Ketang minunang panahon,
ala no man den gadget, ala no man dening pag-enjoy da rin taong ining panahon ay ti rin kayanakan. Potang kay kanita, potang kumagkwento tamo, ay niyang panahon mi, makanyan, inyang anak kami, makanyan, no? But we don't expect them to be what we had been, no? Etala compare kasi Eta mo sabing, oy kayong anak, tukyan nyo itang lumaming panugali, mas masanting itang lumaming panugali kaysa aking panugali yun. Well, potang bigla mong damdaman, tutupin naman, no? Pero it is not as simple as that. Makanya na, kasimpleng explika mo ka rin anak. Para mabiyasa lang. Halimbawa, sense of respect. Patang i-introduce mo ka rin anak, itang sense of respect, you don't simply compare them kitang kikatamong may labasan. Kasi itang may labasan tamo, era aranasan, era aintindihan. So you have to explain respect in the different language, no? In the different situation. Kining panahon na iti, nung nanoy itang bunin ng sabihan ng respect. Dapat balo tayong isplika. So, aliwayang konteksto. Etang mga pamilit, itang kikatang, nung makanano itang milabas tamo, ang pungining kasalukuyan. Uling din nga anak, eda na aintindihan. Diyan mo na naman explain, eda aintindihan. Pinining ba yung kaisipan? So, explicata mo, agpangkitang karelang level. We speak about respect, let us explain it, kitang level ning karelang aintindihan what we mean by respect. No? So, makanyan mo naman, no? Dapat tamong tuki, nung nanoy itang king panyulong na ning biye, panyulong ning kabiasnan, dapat yung kasalpantayanan, sumulong mo naman. Kalupan na kitang mo yun ng panahon. Magmisa yung pari, makagulot siya. Ngayon makayarap siya. Huling kitang mo yun ng panahon, ingmisa kanita, Latin. Ala ka nga intindihan. Huling nga pining tradition ito. You cannot compare it today. Na pareho yung tradition. Na pareho. Eta na pareho peni batanwari. Ngayon, we appreciate itang yung pari, makayarap siya. Huling with proper explanation. Tutukita mo king panyulong na ning biye, ning kabiasnan, ning kultura, no? At itukita ya pati ning kikatamong kasalpantayanan. Otherwise, era katamo intindihan. Nung yan yung panahon na iti, iplita mo yung kikatang sarili, daka-intindihan din tao. Halimbawa mo naman, king pamadyulat king Biblia. Nung kitang minunang panahon, ngayon ibaluta mo, ingyato mabilog ya, okay? Ingyato mabilog ya, kaibat din ingyato ngayon, yung dudurot around the sun, no? Mag-rotate siya around the sun, na rotate, pero revolving, makakonfuse siya, revolving around the sun, actually. Ngayon kita mo yun ng panahon, balo da, ingyato flat siya. Pining karelang balo, iyato flat siya. No? At ining aldo, ilaring dudurot kaya katamo, dudurutan din nga to, something mga from Aslagan and then to Albugan, and then from Aslagan to Albugan. Yapin yan. Ing sun, yung balamo mo, mag-move, no? Around the earth, no? Ngayon ibaluta mo nung nanong gusto, no? Nung ketang minunang panahon, ing penaral mo, pinitang makayakmaya, ngining panahon na iti, inyang panaral dahil minuna, ketang tauling panahon, era katahintin din tao. Ulingin karelang konsepto, pinita, ing yato, flat siya. At ingaldo, yung mag-move, yung lalakad, yung maglakbe, king kalawakan. Yang paniwalan data. Ngayon, nung sinabi mo kanita pang minunang panahon, ay nga tumabilog ya, for whatever reason, ay rakapanwalan. I think dyan yung ko sabihan. Anya pinating changes Dapat mamakmaya. Andiyan kasalpantayan ng tamo, dapat siyang makma. Anong aliding panahon na iti, nung, limbawa, ibalik tamo itang makagulot siyang pare, ibalik tamo itang misa Latinya, o nino pa kaya simba? Ngayon yung palalo na, ngayon yung panahon na iti.
Ding anak, ding bayong kay, ding bayong kaisipan, ano ka partikular. Ano ka partikular, kayong karelang kagawan. Na ano nga intindihan mo, kaya laki nga intindihan, dakala na simba. Ngayon yung panahon na iti. Nga dapat, yung kasalpantayanan, kayan tabi na, ning panyulong, king kabiasnan, king kultura, king naano pa man, dapat mamakmata mo. Balo tayang iyakma. Not really changing the message. We don't change the message. The message is always clear. But the expression of that message, yang kaya katamong iyakma. Karening king biyeta mo at king kaya katang kasalpantayanan. Nya, dapat makabukulat mo puso. King pamagbayo. Bate ketang pulayina at panyulong na ning biye at kabiasnan. Dapat sumulong mo naman yung kaya katamong pamaglarawan king kasalpantayanan o king pambibiyebye king kasalpantayanan. Yapin yan yung maulagang yaning panahon na iti. Balo tamong pakirapan. The challenge of the new generation. No? Dapat itang ang kitang Pope John the 23rd, itang Vatican Council at inyang sasabihan maralas, signs of the times. You have to be particular with the signs of the times. Signs of the times, na sabihan, nung nano itang malilyari, aking kasalukuyan, makanyan tayang iyakma, ing katang kasalpantayanan, ing katang pamaglarawan, king kasalpantayanan. Ban kanita, etamo masakit pakintinjan. Na masakit pakintinjan, ling bayong henerasyon, ing katang pamaglarawan, king banala kasulatan, at king katamong kasalpantayanan. So yung metong membryo ng ipasyag kini, pinitang manatilitang makabuklat a puso. King nanumang malilyari, king katamong biye. Ining pandemic ini, nanong mo rin ang sabihan ng pandemic, when it comes to faith, balo tayang dinan kabaldugan. Nanong maning mga palyari, something great, something big ang mga palyari king biyeta mo, balo tamong dinan kabaldugan, agpangking katamong kasalpantayanan. Ban kanita etamo malakwan, king panyulong na ning biye, at king panyulong na ning kabiasnan, sana sumulong mo naman dapat ning katamong kasalpantayanan. Amen. Bendisyonan na kayo ng mayupayang Ginoong Diyos. Lalakad mo po. Ginang Yesus, sa mo binang pagnasan, ang kikeng pandual a pamanupad. Patutula ka, king kalinisan da puso, ring tao, ngaming manalangin. Gino, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Gino, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para ka rin sa blang Kristiyano, mi bayo lasanang kapamilatanin bayo ng turo, ning kaduang Konseho Vaticano, ay nagyag ng Espiritu Santo. Ipanalangin ta, king Gino. Gino, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para ka rin sa blang kailangan manaral karing aliwa. Kapilan man sana, ela mamiloso po, o babe oratorical la obra maestra. Abukod mong paraking palakpakan din tao. Nunemunyelang patutukang Kristo, king kapaniwalan, amit mong kababan, ipanalangin ta, king Gino. Gino, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para ka rin hanggang makarandam, king amano nin Diyos. Agad lasanang mirinan at tanggapan danoman sanang mitmong tula, ding misyonerong miyatad karela kang Kristo, at kingkeyang mensahe ning kalayan, ipanalangin ta, king Gino. Gino, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para kay katang mabibye, malapit king lalaking kakasal, kapilan man sana, etalulob, king isanumang pamakipagkompromiso, ipanalangin ta, king Gino. Gino, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginang Yesus, siya mo kailangan ing pandualming pamanupad
dapat emo buring ilako uling balo mo, ing paulining tao kami, kailangan milaban papanatilyan mi, ingke kaming kasalpantayanan at debosyon. Agang panan minuman sana, kambening malino kaisipan at pusong mitmong lugod keka at karing kaparaming tao. Ikang mabibi at magari, manggaman kingalanganga. Amen. Mano kami ng kabilian, dingke kami daralanan, imbukod mo kapag nasan, ke kalasang ang tanggapan, tinapening katawan mo, alak ning mabiedaya mo, ainanin ke kang balayan, aini ka mo, Ginoo, ang paligayan, aini ka mo, Ginoo, ang paligayan. Ipuri ganun Diyos, medyo si Kluman, wala kang kaya pandi kami tinapi ang pangmikeka. Tinapi ang bungaling gabon at pipagalaning tao para kaya kami maging tinapi ng biye. Mipuri ang Diyos, kapilanman. Pipuri ganun Diyos, medyo si Kluman, wala kang kaya pandi kami ng ala kaya ang pangmikeka. Ala kay ba't karing ubas at pipagalaning tao para kaya kami maging enumaning biye. Mipuri ang Diyos, kapilanman. Manilayang tayo kapatid, man kanakot kay kayong taon, making katanggap-tanggap ya arapaning Diyos, ibang mayupayang totoo. Tanggapan na saning Ginoy ting daon karinggamat mo, king ikapurit ikaligaya ning kayang lagyo, king kikatamag ka sa plala at ning mabilog ng banal a kapulungan. Tagaban mong matula o Diyos sa iyong pami, dating ayin ay ang pangmikeka, kaniting kapag masusyan mi, para king kalinis-linis na Birhen Maria, mapamatula, karing malungkot, iti sanang banal a pamilibayan regalo, sa pana kami king dalan painturo, king alanganggang kaligtasan. Iti adwan may king kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Ginamanatili ya kaya kayo. At keka antemoren, Itas sila ring puso yung makatasno aking Gino. pasalamatan tayong ginawa Diyos tamo. Iting karapat dapat at matulid. Tunay ping karapat dapat at matulad yung pasalamatan dakang parati, numan ka rin o ipa, Diyos king alanganggat lubos mayupaya. Kabang pagmasusyan mi ing kapiestan ng Nuestra Señora de Consolacion, ing indu ng masampatatula, king upaya ng Banal Espiritu, maging birhen ng indu ng bugtong mga anak, ing ginaming Yesu Kristo, akapilan man sala ng yato, kapamilatana, ding koro ring anghel,
ading sablang upaya karin banwa, puparyanda at sasamban ingke kang ligaya. Milawak naman sanang ing siwalami king karela, ngining makyabe ke king dalit ng alang tuknang at ngamingang sasabi. Banal, banal, banal yaing Ginoo, Diyos sa mayupaya, mitmuya yung banwa ating yato, king kekang ligaya, o sana king kakatas-katasan, mapalad yung daratang king lagyuning Ginoo, o sana king kakatas-katasan. Ikapining banaloy, pakan simbonis sa blang kabanalan, nulin itay paniga po mi. Itugtog may nga espiritu mantimayang titipang ambon kareting ayin mi. Ban pa banalan na lat para kay kami, gaban na lang katawan at daya, ning ginuming Heso Kristo. At atandanan may pakanitang benging mi panganyayaya. Bayan ako sang lab dinawan ng biyan na kimpamaylas at kamatayan, kinwaning tinape. Pepasalamatan ako, pirason at binyan ka rin kayang disipulo at nga na, wana niya iti ikayong anak kananye. Muling iti yung katawan ko, amidawon para kay kayo. Ginoo ko at Diyos ko. Makanyan mo naman kay badang minapon, kinuha na yung kalis, pasibayan pa pasalamat kay ka. Binyan ka rin kayang disipulo at nga na, wana niya iti kayong anak, minom kayo kaniti. Huling iting kalis ni kanakong daya, indayan ng bayo talanganggang tipan, ami bubu para kay kayo at para ka rin sa blang tao, para king kapatawaran da rin kasalanan. Daptan niya iti king kapigaganakan ka na ako. Daya ng Kristo, kabus mo kami. Misteryo ng kasalpantayanan. Ikristo meteya, Ikristo sinubliang mebye, Ikristo datang yang pasebayo, king kawakasaning panahon. Nyangining kaganakan mi, o papamakadulong igpa, ing kamatan at pangasubli ng mebye. Darawon mi yake kay ting tinapening biye, at ing kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalumatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad harapan mo at sumuyo keka. Ikami nga sanang may sulus-sulok yung katawan at daya ng Kristo. Ipuna na kami nganting metong na yung banalay Espiritu. Ganakan may oig pa yung banala kapulungan mo ang makalaganap kay mabilo gayato. Ban may ganap iya sa aking lugod, kambiyan ng Francisco, waki kami yung Papa. Florentino, kay kami ng Arzobispo, din sa blang Obispo, Paria, Diakono, at di sa blang susuyo kay banala kapulungan mo. Ganakan mula naman din kapatid ming minuna ng pepaynawa, kay pikong kapanayon ni pangasubling mebye. Idala mo na din sa blang mayang mo na biyaking pakalulo mo kitang masalang harapan mo. Pakaluluan mo kengan. Gaban mo kengan karapat dapat magamit king bilang angga. Ban kambiyanin mo na Virgen Maria Doning Diyos. Kambiyanin San Jose ng esposo na. Kambiyanin mo na Apostol San Agustin na kay kaming patulunan. At kambiyanin sa blang banal imbibibi kalugod-lugod kay kaking kikabaning panahon. Apor yan ata palikayan da kasana king kapamilatan ng Yesu Kristong anak mo. King kapamilatan at kambiyan at kayo, Diyos, ipang mayupayang tutok, hagamling banalay Espiritu, kay kay sablang tangalan at ligaya, manggaman, king alanganga. Amen. Ngayon manalangin tambip ng kapanaligan at lugod kingig pa, karingamanong tiro na kay katamo ning Ginoo. Yung pamiti kabanwa, misambaning lagyo mo, datang kay kaming pamagari mo, may pamintuan ng loob mo, kay tesulipan ti banwa. Ing kakanan mi kingaldo-aldo, ibiyang mo kay kami, kingaldo ngeni. Ang panipatawad mo kay kami, ding sala mi keka. Anting pamamatawad mi, karing mi kasala kay kami. Yama kay paisawal king tukso, nung ikabos mo kami king marok. Amen. Kabos mo kami agad king sablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panabon mi. Baning kasapaning pakalulong mo, may timawa kaming parati king pamanalipaning kasalanan. At may kabis kami nga lang kasasagkulan king sablang kaligaligan. Kabang panan at pagsadyan may panyatanamit mong ligaya. Yesu Kristong kay kaming talapangabos. Uling kay kayong kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman, king alananga. Wag namin Yesu Kristo, sinabi ka rin kay kang apostol, kapayapan dalakwan ko kay kayo.
kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sana babaligdan ni kay kaming kasalanan. Ngunit yung pansinan mo yung kasalpantayanan, yung banala kapulungan mo, at pamayapan at pesan metungan may agpangking kaburian mo. Yakang mabibiya at magari, mangkaman kingalanganga. Amen. Payapanin ginaman tabi sa kapilan man kaya kayo. At kekan timurin. Pasig tayo yung kapayapan, king metong at metong. Kordero nin Diyos, sa milakong kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero nin Diyos, sa milakong kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero nin Diyos, sa milalakok kasalanan ning yato, ibiyam kaya kami kapayapan. Ni Kristo yung kodero ng Diyos, yung milalakay yung kasalanan ng yaton, wala ring mayawos king apunan ng kordero. Yun ay karapat dapat pabalaos keka, dapat king kas mga mano, kumayap na ako. Panalangin para king pamananggap king espiritual at pamakinabang. O Jesus ko sa salpantayanan ko, king atsyuka king kabandal-banalan na sakramento, kaluguran da ka maigit king sablang bagi, at pagnasan ko yung tanggapan da ka. Dapat paulin na ningiling pinandit, era kaya tanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kining puso ko. Kakaulan da ka balang mamawari, atsyuka kini, at pagkasanbet ng keng lubos sa ning sarili ko keka. Kaya masanay pa yung tulot kapilan man, imikawani ko keka. Amen.
Manalangin tamo. O Diyos sa ipami, sibol ng biye at kabanalan, katman mo sa king tula mo, ring puso mi. Ing kanwana na Birhen Maria, ingin do mapamatula, karing malungkot, ipamilata na kaya sana keka, baking mabiyasang sumupil, king sablang marok, akayong-yungan, at mitutula, king pamanupad, king kekang kaburian. Idiyadwan may king kapamilata ng Kristong Ginome. Amen. Pangadyantaya po ing oratio imperata, laban king COVID-19. O Diyos sa igpami, lalapit kami keka, kaniting masipit a pamangailangan mi. Aduan mi keka ing kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Ape pasakit na at may kamatena, karing dakalataw. Ipanalangin mi ang tabayanan mula, rin taong mitutukan manintun panulo, para kaniting sakit, at mampat kimpangkalat na. Kambila na tingatan mula, rin doktor, narsis at din sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyo karing masakit, kambenimbeluan at masabal. Ipanalangin milaret ang miyawan na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo laret ang lilingap karela, at pagkalaman mo lang alanganggang kapainawan, detang mayang unabi. Pagkalam mo kay kami, ingrasya mo, kaniting masakit na panahon. Ban magobra kami, para king kakayap ding sabla, at ban makasaop kami, karetang at tsuking pamangailangan. Ipaniga po mikeka, impatunangan mo na, impangkalat niting virus, at impangkabus mi, karintakot mi. Pagkalam mo iti, king kapamilataning ginuming Jesucristo ang anak mo, ama bibiyang pong magari kambe mo, king kametunganing banal Espiritu, Diyos, manggaman, king alananga. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan na indunin Diyos. Emo sana pisawili, ingaklis mi keko, king kagulangan mi. Nunebagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanwanan na birhen. Santo Cristo del Perdon, Pakaduluan mo kami. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santa Monica at San Agustin. Ipanalangin mo kami. Kapabaluan po, malugod na pong pabalo ng kaya katamong St. Agustin Paris Lubao Media Group na tinapong live streaming via YouTube. Paki-like, subscribe, and share po. Yung kaya katampong YouTube channel, SAP LMG. Ulitan ke po, atine pong YouTube channel in St. Agustin Paris Lubao Media Group. Paki-like, subscribe, and share po. Live streaming po via YouTube. Salamat po. Hindi naman natili kaya kayo. At kay Kante mo rin. Bendisyonan na kayo ng mayipayang Ginoong Diyos, ingig pa, anak, at banalay Espiritu. Amen. Pamaya kayo king kapayapan, maging tapat tasa ng tutupad, king amano ng Ginoo, king balang panawon, ning biyeta mo. Salamat, kin Diyos. Karing pangisnawang sada, karing luwaming paneing pata, magikasang kapas ngawan, ning kaladwang misasa.
sintas kaya me pinye, mirinan yang tulang papye-pye. O Virgen, ikapas ngawan, ing sintas king kekau ngawakan, ibabat king ngawakan ku, king lungkot pangawan aku. O Virgen, ikapas ngawan, ing sintas king kekau ngawakan, ibabat king ngawakan ku, king lungkot pangawan aku. Tuning kapas ngawan, ake kami ngang santungan, ke kami sana patili, piening panwa ke tisuli. Sintas ning ke kang ngawakan, ing ke kang pamamilatan, pati nga ke kang kasaupan, pansukat mimi pa